Nento bulang indokai ko tine tine singa tamu. Ona kirena na muni danda damandambe lo mendo na damas. Kilo malangi na tiko tambu. Me kalau na kalau lebu na kalau ganga. Coba bina sa lebu na nomuni loloma. Na lebu na nomuni singa tambu. Na lebu na nomuni be barutaki. Na lebu na be tukutuko ni mbule kimamikina. Mena wili bolo ba singa tambu. Na buna one singa lebu. Abo sibi na bule na kabni kuwa. Bakarongo metina singa tambu. Kim sabo na ni satiwe kina le tolu ba kalau. Kalau lebu na tamana, kalau na lubena, kalau na yalo tambu. Na lebu na lelo malangi na ngilosi. Era ndambe malewe kima mitigo na kabni kuwa. Ni bakara mi kimi rongo na yoto tini tukutuko ni mbera ni zamani singa tambu. Kimi kala wane ndo na malawo. Wana nomni lumuti turanga. Jalo na ni sombuti ko na lumni na tambu. Tukutuko me ni ma mina kabni kuwa. Na tukutuko sama ibekemni. So mbekar na baro timo ibale ni baklong tirtala na kabni ko non kalo na boli na nom ni ndoro maso na bomni tisu ne bombula amen na boli kinda be keda tale na kabni ko ni mai tiniti go na singambo that we are welcome to the body of Christ, his church. Na boli mo taura matua kamarora na daba awa wili ka indona tina na single ni kwa mo volia nandina kakakua ni daba kakua ni voltaka kemni ne turan kena mrama go vola na tritona wasinduna tikini diokrama da wili wata rua tolu Binawalibu. Na itata likalo itu na bango taurama tuana daba the truth, the doctrine of the truth mondeti ko kina na truth ya ko abuli kina na bosa nikalo me rota na weekend menda boka tabuli dira na tamata kabuna udira erasa ira talanga erasa daba erasa bosa wakatani wayward people wa ulidira erasa bukitani tiko dona turanga akeni tano ngode na ngoni odena tamata inoki unimbu kilo inoki odi sramta ngo inoki Can do no one in come again, my friend? Okay. He walked with God. Zapatali. Akambulumbulu no malangi. O tukainoa. Oi. Tukainoa akambulumbulu no malangi o inoki. Eh? Nalabe ko tiko kina nakalu. Ha? Balatango. Satu ngabi ko na bukan dini nimber ni kau da ke ni buana kalau. Esare da rauna kalau ni bukan dini nyokang ko sa sini kan itu ko dalam itu ki buru-buru. Ko sandur me kau ibe. Lo malangi. Satu wana qualities ni kai lo malangi. Sa sin tonto ni mitiko ike. Wada boyau. Do I have those qualities now? Itu ko no qualities ya? Senga? Ikeba me kido ko sa tibi kema mi osana bagalolo mo ikuno tumai. Ha? Tuno ka mi usana lago imata. Ina wali. Satu ngabi ko na ibakan dina. Niyo ko sandon donu me kaudake. The people around you, can they see this in you? The qualities that you need to be taken away on this earth to heaven. Have they seen this in you? Sembala mo kumere legale ko na indro kala si batanga. Okay. Na non rawekani e abuta kiena daba. Only if you love God
Ya, nakaina rani uke kenda. Beto kwa Salomani au, metalai rawa kina dawa. Everything that God says, I must do. Yenikua, every inclination of the mind tends to cling towards sin. Sa ngaunan ren din na sambula kini kuwa. Na tina rusul ko na pagkatebu na wasili may tuna bango rua tolu. Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Ronga o kim do Salomani, mendava, baleta, sama ibuana kalau na loma, ia ko koya ando sandao loma, sabo sudimi koya na kalau asa kila na kalau ko koya, o koya sa sangani do loma, e bada be kila na kalau senga. Sandundo me kambi bibi kenda no ndo loma na kalau loma ni na kenda. Ne bunau e videtiko. Ia e timi. Na kalau sanga tino vertisi pe le ruanga na ibunau. Molo mana na kalau na loma to doke no mingu ke nga wakana wakata kirna daba. Wekam ni ore na ibunau tini e wase ruotiko. Matai ni vana ibunau no mita bibuana kalau. Ko eu ko tsabana no kalau ka ko bi na kalau tani ko ndonga ka kun zakabe ko na mat ka de mudu bekina se mongraba ni sakalo ndo ko eu ka kun zakaba kun bi dabu tawal na dei tsabana no kalau. Nanu mana sini bagade sini bagade idei. Coba nanu kalau salama ini kelima, sabo sabir nalkam. Na ibuna ngol bir nalkanda. Bana ibuna nanu de tabi buana kalau. Nanu de bebe kani bat kina kalau e tau taki mena nanu de lomani koya. Go na ka rei de kina na kalau na mula ni noki. Iko inok saru lomani o boliv. Saru lomani o boliv. I can no longer see you remaining on earth. I need to take you up. Iko musakau da lomani. Un tima me tuna baya be ya una kalu. Absolome, Salomani kusanga. Oi como saka uda ke mai. Ngai bagada bortu na bitina ni robin bunir tumengo. Nindo saka utani, a soro bor tamani tangi na tangi. Engo sale lo malangi, santo no minda maro, se vadapa. Erndo kana lo tuesile, nindo sama te sala go bei. Sara buno ta gele lo malangi, ia na keli bulu. Ena batini bulu da bedakina. We are not really saying that he's going to heaven because we are crying. Yes or no? Kendo satu no sale lo malang, satu no na italdala. O Congo sale lo malang, then why are you crying? Boleh na kata itu kan tapi kata. Mendele lo malang. Yo ino ke sini mate saka lo malang. Nimberni kausa tuno kunai robi koya. Nada ba. Na iwakan dinan niyo ko ento donu me kau. O era tal lutu sele sange tuna. O ko na tamate ntam tu ko sana la ko lo malangi. Era la kontina. Iyo tanta kai sinikila da barka traya. O ikem do sadaba. Keba ka Salomani kenda baka ongona kalau santo donu me daba. Ina wali. Puna ngau nda bakari tanga no dolo buana kalau but never to our neighbors. Iyo si senga. Que o Salomani au ngona kamu kaba. Right. And the Salomani koya e na buku ni Alomani kenda taumanda. Que baka sa ka endua au lomana na kalau ka rata na kana. O ko e sandina? No tamata kono iko. E que ndo na tingo ndo lomana kalau. Iyo good. Na boliu. Rat ke baka sa ka indu au mana na kalau asa rat na wakana esa lasu kokoya. Ke baka sa sen la manda wakana sa rede tiko ne besinga. Ena ngai ka baka da bokoya. Me la mana na kalau ni sen rede ko ne besinga. O kenda da la mana ngana tomata me tenta rede tiko besinga. Ke baka da boka tiko ni la mana na kalau. Era baka da mo la mana na kalau ni sen rede. How will you tell a person loving God? Simply by looking at his life, the way he speaks, the way he handles things. Raida ngana no nambulan wisinga. Ona ren kilaki na Kongo e tamate Nicolau Kongo senga. Raidi noki.
Walking with God in challenging times. Waka samataka na ngauna, embula kino inoke. Sa tumutigo mai na tamata, leading to the times of Noah. Nakasa tege buroro mai beira tamata. Karsa ambula taka tigo mai, kame adho mai na ngauna ni Noah, adho mai adho ngauna ni Noah. Sa kana kalau, au sa vevu tuni, ni wambuli na tamata. Au sa vevu tuni. Se tege ruma na kawea na ngauna ni gei, na ngauna ni inoke. And waka samataka, endo na tamata, mimbulu tu na kenra maliu na tamata wakaungo. And he maintained his walk with God. Waka samataka ya. Eh? So put yourself in his shoes. We are living in such a time as this. There are people whose minds are always clinging to do sins. What about you? How would you live? Ono handle taka bakadaba na bekai so. Ni hado mai nrendre ona reida bakadaba. Where you stand. Waka samata ngo sangai tege buti makina na nona sa tege bakadaba mai na tamate bunga naka. Me bakabuna me relaki talai de andre kina ba koko ka lo koko ka sen warong kina buna unino. E ambulantonia mai mangasingo na ngaunea. But ni Sabbath ya na bula tamata. O ko indo taninga na bakaro ni bula tukina. Bula tunga na nona maintain taka na bewe kandi bata kena kalu. Gona buoni lawa bata ke Jesus same tini kono tini kandua rua tolu. Saka wasimi baka indina marau sa tu matamuni. Sa sengni mundu na reki ni sa tu mai na lingamu ni matau. Choni tini karono tini tolu ko rua tolu. Raida sa lako mai na ngauna iyo sanga iado mai. Dona dui bese aki kina. Atamate andua kina nona vale. Kan dona laivi au meu tikon duan-duanga. Ia kawa senga ni tikon duan-duanga ni kero sa tiko bata kegei. Isa turanga, kema ni turanga kena marama. There will come a time when people will forsake their Savior. And how do you stand before God when that happens? So nita kini sini atu weekend, and there tu bata kena kalu. Kona alu prosai, awasa wili koti. The church is the property of God. And he remembers her as he stands subject to Satan. The church is the property of God. Nalotu no na ia una daba. Nakalu. O koe tara na nona tamata nakalu baka tara na lo ni mata ni kalu. Indina? Iyo. The church is God's fortress city for refugees, which he holds in this revolting world. That is you and I. We are God's church. We are his people. We are his church in these times of the end. Aramada. Nakalo sa beauty kenda, and andona bunua, and anona lotu, e bakati ko indona fort. Nanonra koro na kay Amerika, nang sangay lako ni kini Amerika. Meron daw tango makira, may bira kay damu, eran daw tara na non rambay. Eran kay motoka na fort. This is, the church is God's fortress city for refugees. Kanta ko na refugees na iseni balu. And the nrota kimbula. And the sangay may wakay really toka e nadaba. E naluto. Yan na po na kimuturan kinamarama. Kawa pola sayang na luto ng bulong ko. Baka wisipin ng bula sa daba. The church is God's appointed agency for the salvation of men. And kay kadiri tala na luto, balatanga ni nona yaw, balatin doon na koro wakambay, mengaw ni sala ni bibang bulay, biratamate na buru-burong ko. Nalutuo is the only fastest growing church in the world today. Go. Kaya sa abon ni baptism nga nabi madaw. May biti. Abon nila nga nabi baptism, nabi madaw. It's a growing church. Jesus abon lagi lismay. A character formed according to the divine likeness is the only treasure that we will take from this world into the next. Sa inyo kauta na ngomu. Sa inyo kauta na nomu isulu. O kauta nga na daba. Na itoho. The divine likeness. Ano nung ka na kalu. Ngori nga na kaising ni Beisaw. May naburu-buru ko kinaburu-buru. That is what we are going to take. Reputation is not a character. True character is the quality of the soul revealing itself in the conduct. Quality of the soul that reveals in our conduct.
Na iwarau ni bulan ni alonta, kalau rai mai na nonton bulan ni singa. Do wasa bakakina kabagaba. Wala bakakina. Ni sambore na penikau. Have you ever seen a pencil? Unfortunately, I did not bring a pencil today. Have you ever seen a pencil? All right. Can you become a pencil? Just for this session. You don't want? Please, I'm begging you. Now, just for this session, can you just become a pencil? Okay? Yes? Right. A pencil that becomes a successful candidate. I'm begging you, just for this session, to become a pencil. Have you ever used a pencil? Have you ever touched a pencil? Good. Let me tell you 5 things about a pencil. There is 5 things about you. Because you are now telling me, for this session, you to become a what? Right. Menda penikau manda. There are 5 things that you need to know before you can become a better pencil. There are 5 things that you must know to become a better pencil. Na message ko metini kina singa tampu ni kuwa. Mungai sugai ke pencil to toka. Pencil vina ko iko. Eh? All right. Go. Dua. Many things you can do. Lemna kai korani the cover. But read it. You will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in what? Imagine that this is a pencil, even though this is a ball pen. All right, look at that, a pencil. Then you tell the pencil, penikau. Hey, penikau. Erongwada senga. Sindrongwada. All right, penikau, we can do ball, eh? And the ball na penikau? Iyo, penikau. Ikurani bola na ramu indel tebeli. Então quando angasi ni bua, otima tambakai. Esegni rawa. Eh? Go. Pencil. Can you write your name on the table? Então kang angasi ni bua, otima tambakai. Ena segni rani bola. Sinirawa. Only and unless you are held between someone's fingers. Only and unless you are held between someone's hand, then you can become a better pencil. Allow yourself to be held in God's words this week. Allow yourself to be held in God's hands this week. If you are to become a better pencil, soliiko, metaraiko tiuna kaluwi na madongo. Then only you can become a successful pencil. Right? Yes. Number 2. Read it, 2-3. Right, number 1, go. Tamagu au sa sulia na longu kina daba. That was at the cross. Sa sulia na lona kina linga nikalu. Era muna nganga kino chisu. Eranyo nganga. Only if you submit yourself and give it to Christ in this new week, and you to be a better pencil, so that Christ can use you. So whenever time you come and look at a pencil, this mind must come back to you. This lesson must come back to you. Let's tell me na mga nanan ko. Well, pencil sinari bolbola. Iya kebukawala nga. Etarayaw na kalu au naraw ni bolbola. Kebukawala nga etarayaw na kalu au naraw ni bolbola. Number 2. You will experience what? Painful sharpening from time to time. But this is required if you are to become a what? Now, have you ever seen a sharpener? Have you ever seen a pencil? Have you ever sharpened a pencil? Right, you tell me the process that is going on when you are sharpening the pencil. Thank you very much. You are peeling off the skin. Ego sini kila nan peel off the skin ni pencil ya. Nang gongolo wala kama tikuna penikau. But you cannot hear it. O ko na rarawan na mosi.
E bora ke sa dala na linga matau, masamu sulai bi, otalita ka. To become a better person, you need to be sharpened every day. Those sangai sama ke ne buni bosa causa dava. Right, go, right there. Ia na vele wa na bukundo malakai waseba. E na vele wa na bukunda na be matangali bunga, ke na be bunodi e na buku na be maten tuko kowa. E na tubu e awa karna tuki ana non resele wa mbatin siviara. Dava tali, ke na non remoto me ideli ni dava. Sa samaki e na sanga la be sele wa ni na maten tuki na maten tutani arna sanga tali ni buli dava dava. Na ibalu. Kebaka, you have to become a better pencil. Mongata tiko nga. Go. Ona waka takatai na buku ni bosa. Na amin siviara. Na isele wau. Embuli mai na dava. Na stila, na kaukamea se na kau. Kaukamea. Good. Kebaka wina kata mbese utak na kaukamea. Ele dava indandon me lakina. Metabu mendamu saranga ni sa tabu sandamu sangai dava sangai tuki dosa waka takatai na bosta dosa sangai tuki na alo tambu. In order to become a better pencil, nio sa waka takatai na bosa ena tatiki taniki na sona ka onda umba marangeta kaloma na bagalibu. E na mosi vei ko ni umbiuta. Dina? Beba kana gongolo e laka mo tina penika o ni sa sapen tai koetiko. Sa kau levi tiko mai sona tiki ni angona. Ni sa bosa vei ko na kalou, na bosa ni kalou. Kuangori. E na vivi andre to kana no mudaka me kua. Dina? Emosi. But if you are to become a better pencil, allow yourself do sangai sama ke ne buni bosa kausa bosta ka bikim do tuki laki me beisa una isele wau me amini siviara na amini siviara me mbula kina na tamata me siviara ta ngele teki na ibol na tei bula me kina roni kau no tei bula kina tamata na isele wau e bang bulan tamat se bang matea right bang matea okay roda na moto e rona amango rona irangi ni bebo lutingo. Na selewau is for close combat. Is an armor used for close combat. So no una, so na bebo sakin ro da kaba bebo tini. Vo wale. Então ia do kina na lenga. Ia kebo kanto singini sama kebo vo wale. E na bosa nikalo. Do singini raniado mundo ia me siviara. Na moto that is for distant combat. E viritaki. Dina? Sona una sona bosa ndau tau me veiko. Look at the Facebook. Dura kana le bini bosa tu na Facebook. E dina? Sa vembro i kendra Facebook kendra rawa. E con e vingoma se ona bola tali. Bosa mandon. Meu tu bola soaga na Facebook? Oyo o makani ama ni ngau na ai. Wili nga. Nio wili ube baka saltaki. Iloma lo iho. Koe wili nga ngai tiloma. Nanga one tiloma ki nanga lewu ataka na nonambula. To become a better pencil, you need to be sharpened every day. Ana una sa borotaki na lotu na lesson ni wilo wala wasitam. Me wandundom tekenda, me wono dikenda, wasal tekenda. Tule tuku bekenda na kami da kapo. Ni sabara sa ndangai tuki laki. Me sel ni sasama ki ni sam tabu na moto sangai tuki in the shape of a pruning knife. From a spear into a pruning knife. That requires kata kay nay tuki. Na bosa ni kalou men da sabakina ka tuki laki na nondabula e na alotam. Dono? Thank you. Right, listen. That lesson. A pencil at the end, you will see a rubber. Yes or no? It was not there for fancy. It is there for a purpose. Sa dalangan na bola-bola,
Adaba takaba. Ukila wala nga adaba. Adaba ka na matay ni Choni, wasing dua tingin dio. Rua tolu. Kema ka sa waktu sana non dai wala da sadaba. Dona rapa tiko no mungawa waka. Dona rapa tiko kina. Na mu brain. Kona no brain gor na rapa. Koya me baka sabata ki tiko na no penga una. No na job tiko. Sa valanga into naka bokosar. Valanga into naka bokosar. To become a better person, you need to rely on God for correcting your mistake. Dono? Binaka. Let's look at another lesson. What's inside you? Isa, go a penny. Ke utarando na penny ka, young people, especially primary students, and you send them to the shop, go and buy yourself a pencil. You tell me what kind of pencil he will buy. A shiny and a very colorful pencil. Ira vina katanga na outside. Iya senga. Me rere vina ka, pensa, oh, dotanyo ya go, reida, kena rokan go. They go for the outside. Little do they realize the importance of the pencil remains inside the pencil. You take a pencil and break it. Alam mo na reida. Alam mo reida loma. Lead, carbon. O koya na kaimbimbi, ko na carbon na job ko tigilo ma sing yangona. When the young people, children, they go for the outside only, not for the inside. Doka ko ni wara rota ka na tambu. O ko endo sadava. That is inside you. That is very, very important. To become a better person, you have to align yourself with the Holy Spirit. Go. That's the fourth lesson. Let's look at the fifth lesson. Go. We need to be anchored in Christ, rooted and grounded in faith. Satan walks through agents. Every one of us will be sorely tempted. Our faith will be tried to the uttermost. We must have a living connection with God. We must be partakers of the divine nature. Our baritati in a level. Every human being has a seat of the Holy Spirit up there. Nangono ambuli kina abon tapera kina nakalawa seat of the Holy Spirit. Kasalaw mo lento nangone, dorbo kana ona lewa, nakabatu nakalilia. Don't worry about him. All we have to do is just pray for him. Masulay kotigo. Somehow, somewhere, someone is going to touch the place of the Holy Spirit. Through a message in Becca, say, naray dito na kang click na napakasam. Oh, ang nalistal. Abaya, nangonea, kwa sa likan na tiyo, matigirito na buwak. Artong sa taroy ko na buwak, o na maintindi. Baleta, sa laylay na kaya na to. Ibi mama ni kaya sa kaniti ko kwa. Artong sa taroy ko na, o na maintindi. Na vosa click na nagaboboka. Etara na seat of the Holy Spirit. Sangay luto sarga. Ay una leshi vale. Mai vale votu na kakego. Au sa me kanyo tu no tu. Orto no buaka, orto buaka na meleshi no to vale na tamatam. Orto na kara tu kono buai touch the seat of the Holy Spirit in his brain. Atu sanoka, I will go back home. Alako. Doka kuni bagarota kanadaba. We must have a living connection with God. We must be partakers of the divine nature. Then we will not be deceived by the devices of the enemy and shall escape the corruption that is in this world through lust. Evil spirits are actively engaged in seeking to control the minds of the human beings. Take it that no man deceive you. Koe nga sa, waka sulutu ene alo tambu ni kalo, ene alo doni tisu. Tuki laki na nono bula ene alo tambu. Goin tono tamate na gangati ko na noni lau lako. When you go to your schools, you to a workplace, how many people are there that will tempt you? How can you stand this temptation? You can become better too. Kone kalimun lesson. And rawa niko binaka talenga. No matter what the condition, you must continue to write. You must always live a legible, clear, no matter how difficult the situation. Vitalia na bunu andre utukina. En akeletani na tamata sa tuwa ta ke Kristo. Kaya sa tuwa ta ke Kristo ndo tamata sanga bada. Everything he will do will be woe. No na isulu e woe. No na bosa e woe. No na mbula e woe. And then the talita kami da boga isulu woe. Dina?
Tobole mrotu bat ke Karisto. No matter what the condition. Vitalian and Dren Buna Dugina. O Sambiukina. Go. O koyanga sindo kana sindo ngunu sidama na kanto sa kitaka me bagdaba. Wa ro taikina nakalu. Torungo na tini ni daba. Mo ka adava na tini ni bondo basi tangani. Nio sa bondo na basi. Adava na keni tini. O sa bondo tunga, kwa sa bondo tunga. Na tini na bondo basi na bondo tunga. Sa la kwa le ir mais, sa somos siang. Na tini bondo basi na daba. Sombo. Na tini kana. Iyo ko e kana senga tuni vengu. E baka tamu vengu tiko ke kana. Mode una gana. Iyo. Adaba na tini vengu na kana. Mamau. Adaba na tini mamau. Orang tahu itu nama Amerikana? Adaba na utunti wa na buku Solomon itu guna. Na tini ni raba. Everything that you do has an end. Na kata donde da kabeti guna ke na tini. Adaba na tini lo tungo. Na suka. Il vale. Ni berro de vale, o no bondo na daba. Na daba na tini bondo. Sombu. Atrarawa. E kana buku. Taurongo da na tini ni kakedenga. Na daba na tini ni kakedenga. Nio sa kana oti. Me durilo mana rerbaga na kalau ni umber ni badengu. Nio sa bondo basi waro sombu. Ni tini na bondo basi rerbaga na kalau. Nio sa le vale. Sa waro le mode na tini tigo i vale na le mode. Mai na malo na mundam mai na sitting room mo i mode. Rerbaga na kalau me durilo ma. Waka samata ke vaya na nonta mula. That we fear God in everything that we do. Go, o kwa nga sinto kana sinto ngunu, sinama na kanto sa kita, kami bakadap. Pero kung ito kinakalo, ito rin kinoteo Solomon, ay tintin ni kakita nga, mo rerba ka nakalo. Rerba ka nakalo. Suka na lotin, beri uduri tumbo, ayaw mo rerba ka nakalo. Ni usabon ka na basi, ni beri usombo, ayaw mo rerba ka nakalo. Santono? Try that out this week. Tobole manda na madongo na kakita nga o da kaba, me kini tintin mo rerba ka nakalo. Adame na ado. Kaya o Saula, o Samuel ni salutuki ni salumuti Saula, metui asayava me tamatan dua tani mai. Ni salutuki ko salumuti ko na tamu, satado ko me tamatan dua tani mai. That will happen to you this week if you do that. To become a better person, don't every end of everything that you do, fear the Lord. Fear the Lord. And the second is Ralakina no Muwasa. Eh? And the second is Durakin na Tebor, Kebaka Sanding Tagamobadaba. The big Naga Kedo the Cabana, Katavang of the Cava, Medurti in the Revanakalu. Do one Damur Muria, Mebaka Samuridi. Come and the Wagarai. Keep focus on Christ. Koya Metikuilu, Wagarai Koya. Wagarai Koya. Come and the Wagarai Chisu. O koe te kibuna, e na saumutara ngā ina nonda dama. Let's go up in faith with him. O koe na buku ni marau sa virutu e matana, sa bosota na kau welteka, sa sangi ni mandu ape pagalili, e kina asanga i tiku sombu koe na linga matau ni tiku tiku waturanga ni dama. Kemu ni turanga kena mara, waka rutini sing tamu. Sa ono sartuango na kaloko. Sebo e vide na miniti. 17, pu sambala batale, tunabe ora tungo 5. 605, 6010. Well, anyway, and I get tininga. Yen in Bernitini, me bagaro tayo na kalu. Siba Amen. Go. Can you talaga? On every surface you walk, you must leave your mark. Na pono to the lokin na bakila na tamata ni wati ko kina. Hoy. Hokati wike. O klama taba. Sangay. Ano na style nga ko sarang na kada kap. Every people, go. You must leave your mark, no matter what the situation. You must continue to serve God in everything. You can be successful. Around your ganga. Iyan na kaungo anda sa mga rabi kinabuha, kaya maka anda sa krea,
En dona ka meva kasa dava ena rongo di kenda na kalau. Kere wana kalau na kai vina kata na kalau me sule veiko. O kenda tu senga. En do tel kat do nondo tunga ngandre ngana kata vina kata tunga kere te wana kalau. Ve sa utaka manda. Turanga na davo ni vina kata ve yao. Ya me nom nganga ni masu. Kuoni isturanga. Au worole gada ngo. O lenga tuna kame vale. Alo vinaka. Mindue ba kolonga teke windai. Kua. You pray for what God intends for you to have. Taronga buana kalau nadaba meu da kaba. Go. Kerea bua e dona ka me baka nalomana. E nga rongo di kenda kukoe. O koe sa tu wana luena sa tu be kona daba. Koe sa sing ni tu wana lumini kalau a senga wana mula. So, do you know kila na mateni daga mana daka bo chisu elia? Bukita na wai me waini. Kila na songa ya bola uchoni na wasirua. Na mateni vida nitiki ne turbango. Endo na songo ni boga mawadaka asureti kino chisu. Na iwola tambo bola saranga asureti kino chisu kerto notisi peli. Atiko telanga kino tinana. Bale to tine chisu maybe e boga kani biroto na toke ni songo. Gele kilamo elewa o tinana ni sale ngana daba. Waini. Anga ilango kwa mo chisu roke. Mo na waini sale nga. Ngai tuna mango chisu. Aga babi ko wate ke yau. Ngai kene kuri. E se meriado mai na kukauna. E kilati ko omeri na ngonengo. O era kene na tiga era sini kila na tamatongo. I era be sureti nga bua meti ko na kana wate ni bua watingo. Ni ada na lenga omeri ngai di bua. Ni tawe ada na lenga simeli na no ndo songo baka mata buwale. Cha ada tuna lenga iko na lako bedi. Verto na wakana. Se sada na duna somate, le daga verto chochi. Sa le ado na lenga. I chochi, ona lago midi. Verto un toke ni daba. Iyo, toke ni songo. Kenda na lago verto toke ni songo. Dina. But Mary senga. O ko esaranga na guest na surreti mai ngai lidi bua. Changai mos no chisu. Ada babe ko bote kiyo. Anu ko ngau se berni ado mai. O ko sangai servia kila. Sa sulle o mer na ksuna, porque tu sera ko bel kuro. Laga ni bel kuro tu kini to gravi. Le tu no ko ber tu meti bel kuro. Na ka ke venga na me tu no ko me kem do daba. Everything that he will come to tell you, do it. Lako. Viro no meri sai chisu sera mai. Dama do daga ka. Do container ni bebiaba. Do so balai. Do bitabeki. Do wasina itena daba. Do wasini tena wai. Taru be taru yuki ngo. Ngau na daba ga yazo kina na wai ame waini. Orotou sa tarama ina bokete. Sa rato kote tiku mai tumiti mai na bokete. Sa tuna container. Orotou sa tarra bokete sa tasoba. Na daba ina lago tiku ya. Wai. Yang ele waini na ngau na daba. Ha? Gele waini na ngau na daba. Ngau sa sem kina. Okay. Ha? Wole ka sar na kairango me tuna mai ni san tarun tuntun. Petani kaira e vala tikunga. Right, rongo dia sar binaka. They were pouring the plain water right at the bottom of the container. Even going inside the container, it was still a plain water. Until it touches and make contact with the container, that is when this miracle happens. This is the vessel. This was an empty vessel. Na nom dumbula, na empty vessel, kayo pita. Then you become a different person. Then miracle happens. When the Holy Spirit touches your body, transformation then begins. Don't you? So na miracle nga yado, nangal rosabi tartarkina, nawai watakina daba.
container. Na numbula na empty vessel. Go. Kwa sa tsenga ni tiwa na lumini kalo sa senga wana bula. Only and unless the Holy Spirit touches this body, if the enemy, transformation will begin. Then miracle happens. Sangay tuno ko, do teki wana MC o ko ngarabo na songo. Lawani wana matani weni. Tawra mo ko, semi lesu wel kuro. E wantu tom sarve kon tagwini songo. You are very different from all these people. Akasaruka, what happened? Wait, to the very last. You are the good generation in these times of the end. You are the Laodicean state. Neovolia, na Kola, Neovolia, na Isulu, Neovolia, na Holy Spirit. Menomu, you'll become a better person. You are the last generation. You are the best in this time. Letu no kwa, koi ko marwasa tu na kaminaka, ena ngamu dabo. Ngamu sarangai muri. Every surface you walk, you must leave your mark. No matter what the situation, you must continue to serve God in everything. Miracle happens when the Holy Spirit touches your body, touches your life, touches your brain. It's a other way you become a different person. And that is transformation begins. Sanangay, the bullet too. Romada. Iyan do wa sangarata umanda na matan tungkalo kay nanona daba. And anything you request to God, God is going to open up to you. Only unless you allow the Holy Spirit to come into your body, so the transformation begins in your life. And anything you ask in His name, He will do it. Go. Even in those times, people must continue to live out their lives. O Rudy. Tunabango Rudy me neomai. Kakuni di kebia mumbuitiko. Nanong kalaw, Buno na laukina. Buno na mati lang kina. Have you ever tell God about this? Yeah? Go. We can never escape the responsibility no matter what the situation is. Eh? Nothing ever can be excused for not doing God's will. There will be no excuse given to you if you don't do God's will. Kako nanong mendo na excuse mo kote may buwan na kalo. You are an appointed agency for the salvation of men. Kuni kote may buwan na excuse. Yeah. Nothing ever can be excused for not doing God's will. Mo kako ni di kebia mo leviko. Me ulesu me ukuni muriko. Ni unalako kina bonua kwa sala ukina. Abonua kwa natiwa kina kauna tigo talanga kina. Iye na kaino muher na kainongo. Na nomu kalau talanga na nongo kalau. Iye na bonua na mati kina hauna mati kina. Kauna mbulu talanga kina. Me daga daga baka ongo biya kuchobo kabagai kuri taka talanga. Kebo ka sa tawa se kenda ruindona ka me daba. Iye ni sa rei kwa san date ko normal me rau bata. Asa ka sa sengen ngai de unuwa. Sa sengen sangai de unuwa sa oneo mai. Sangai sengen itu baka talai ko melako. Iyo oripa. Sarongo na bosa ni mai alisu. Oruthi nga sasena. Wherever you go, I go. Your God will be my God. And the right na line ni basi ni Jesu e mo basi tanaki na adango. Hindi na? Yo. The greatest one of the world today is the one of man. The man who will not be bought nor sold. Men in their innermost are true and honest as men who do not fear to call sin by their what? Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right though the heavens may fall. Such men God is looking for in these times of the end. I hope you are one of those men. Daniel once stood as such a man. Joseph once stood as such a man. That you will become someone like this. Being confident in this very thing that which hath begun a good work in you will perform it until the day Jesus comes. Iya na kaungo kausama dinacharo kwa sabaga tiga muna nadaba. Na lumamundo na kita katika meado manda nadaba. Singa na lesu me kino dei. All right, it's time pass sana hoti kina singa tam ndono tamasu. Turanga. Ni aluminaka na numi ke mami. Ni sama yoti ni singa tamu. Imsaba ko binaka bi kemuni. Ni aluminaka ni berni song na ibola. Me song ni kemi sa solia ne membula bi kemuni ndai. Wandi te kemami tika na mava bungo chisu ne bambula.
Let me continue on to finish up this topic. Sa tinyo tinising tambo. Choose you this day whom you will serve. At tuku no vei. Joshua, vei. Ira kedenga na Israeli. Na bosa ya usama imbitu toko vei kenda ni kuwa. Go. J333. Pau, wili kamanda. En dua tinggal mo telefoni ko tara tinguri. Ana mo kung text ka na bisinga. O text ko mo girlfriend. Wasa man dong. Ha? Alright, rumah J333. Text that number. Soon as you wake up in the morning, text that number. Before you sleep, text that number. Singing text number ni mo girlfriend. Na text number ni mo boyfriend. Oko eti ko may lumalangi. Weekend na mother bongo. Take that as your message tonight. Whatever you do, text this number. J333. Call unto me and I will answer. I will show you great and mighty things. Kaya sasang tati ko naman buli, call this number. Whatever you want to do, call this number. Call this number at all times. Call this number. Samay mateo teo chisu. Sa mate kambulo iya sa tu tali. Sa tu tali sa kauda ke lo malangi. Ni kuwa sambula tiko may lo malangi sa anong dadawa. One day he will going to come back as a king. Goke in the face of Christ and ngauna and bulletuki na meado na ngauna. So I invite you tonight, before we go home, let's invite Christ into our lives. Allow him to become a better pencil. Right? Sama matioti, sambula tiko, sanu mumbete libu. Awakati unisi libu, ene makarulala na wali bolbolea. Ene simberilala, mumbita rabio kwa na nomu itutuku. Balet sabole kana singa, mena lesu mai ndona tui. Se tiko ngabu ane watakilikila, nano na mai boliko. The scars are still there. Sabak rabio wa na lingana balabu kana lingana leka. So there is still time. Na tui la semberilala kwa nindeli tebeli. Misa agenda beloy. Misa song. Se tigo laki. You still have time. Call on to him right now. He will show you whatever great mighty things that you need to know. Jesus is about to return. Awara ulisumai na turanga. Wada boiko watakea unikua. Maro bongo, you are to become a better pencil. Only and unless you are held in between someone's finger, allow yourself to be held by God, then you become a better pencil. Let's bow head for prayer. Winawale turanga chisu na nomni bosa. Wakan dete kema misakati ko na mado bongo chisu na sorok.